princípe si myslím, že ľudia to majú od Boha, aby boli dobrí a pomáhali, ale potom sa niečo v ich živote stane a z nich sa stane potom čosi, čo je neprirodzené a je veľa otázok, ktoré ešte nemajú odpoveď. Fašistický. So damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. I love it. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. To keď si ide praješ, potom si ide, hajzel. You're on a different road, I'm in the Milky Way. You want me down on Earth, but I am up in space. You're so damn hard to please, we gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I don't care. Žiadna šunka, žiadny sklad. Dobrú chuť. Aj si. A hľadiaš aj ty. Teraz máme hostinu. Dobre, hostine ideme strihať. Hostine ideme strihať. Vypnúť? Po hostine ideme strihať. Dobre, vypnem to? Nie. Tak vedeli, že ja nepohrdám Basenkou cibulou. No.